Assalamu alaikum. Sakiraaɓe fulɓe on kirti jamno kirtuɗon no aramoɗo. Hajiya. Wonko no dami kan no yiɗi mi haala. Haala nani. Joni ko fulɓe worɓe wonno haɓa. Ke enen fulɓe rewɓe ɗen giɗi haaɓe worɓe. Ɗen jokka haaɓe worɓe. Ay kamɓe ɓe jiwnana pulaako ay. Wallahi to noy waɗi ko enen fulɓe ɓen haaɓe ɓen no weli en fa eɗen jokka. wallahi ɗum hegaaki. Joni neɗɗo wanya bamma, wanya mawna gorko, wanya minya gorko. Amma yiɗe an on. Yidde yiɗima na yirruma no. Hirruma no. So joni a hokkama nyalbi dagu 3 na 4 sai kokkeɗa jawdiri baali wi'e laamoɗa ɗum. Nayi dimanteɗa na baali. Baali. To ɗume waɗi ko enen haaɓe no wanyi yi'a pullo de ɓe yi pullo gorko laɓi tan ɓe handinta ɗum ma e reedu ma e daani. Amma se ɓe yi pullo debbo fu tuƴƴa ummantoɗo ɓe lekkine maɓɓe. Ɓe haaɓan ɓe yottaki ɗum ɓe halda ɗum kamɓe ɓe mayana pullo debbo amma ɓe wanyi fulɓe worɓe. Se fulɓe worɓe ɓe warama hantama e adunaru heddi rewɓe tan pullo no rime e duniya. Kaa ɗum yarinake. To no watta ko jomum wanya fulɓe worɓe ko yiɗa onon fulɓe rewɓe de kokkol laawol ke yiɗi on haaɓe wawi yidde no woɗi. Waɗaaki. Ɗum waɗi enen fulɓe rewɓe no hani daren fa woɗa. Ke neɗɗo wanyata bamma wanya mawna wanya minya de yiɗe an goto. Se bamma laataki no pullo koye innama tan woni pullo abada wi'atake pullo noddatake pullo notoɗa ɗum. Ɗum kay gonga. Ɗum waɗi ba jomum wanyata pullo gorko de yiɗi an pullo debbo kokka ɗum dane ke yiɗima kan wawi yidde wawa yidde de no wawi ya laari. Se tawi innama on du yiɗano pullo ko rewi kaɗo an on a rimete no fa no direɗa pullo notoɗa. Yo mo rimetake. To ɗum waɗi enen sukaɓe rewɓe